خێرهاتن ئاواتگەن کەون بێ دەرێ عادر بووین سەروی کارێ ئیرۆ بێ پاکژە هەملەگا بەلەدیێ دەورە شەهید مامزەکی هەتانێکی عالیە سۆلاخ بڕە هەتانێکی بلۆفێمە چیە سەر مثلا ئەv حملە دەست پێ گریا پاکژێ سەر 25 vê mehê tehde û neheqî û zordariya ser jinê ev şûyê asasî dest pê giriye yanî wekû mafê jinê hatî windakirin heqê jinê winda aliyê şaredariyê xortê me şingalê ji derveyî endamê şaredariyê wan jî yani hin pêşînyarê xelkê ji derve jî bûn yani vê rojê meselên bigina rojeka weka xweyakirina heqê jinê pêkirina mafê jinê vî tiştî bête rakirinin şingalê ev aliyê bêjin rêvebirina wê aliyê mişlisê û şaredariyê mesela karin bêjin mesela têde cihê xwe vê hemlê de girtîn hemû ne endamê şaredariyê bitinêne مدنی جی خلقی سیویلش. خود سازیم گانو بیشتر سازیه مشرسا خسریا شنگالی سازیه و گشتینه عالیه سازیا جوانا چاندو هنر پادی هر سازیا گریدای مشرسا خسر به گشتی اندامی و جه خود ایده گرتی. خود داخواست آماش خلقی آوا مثلا پاکشی اگر نه دچوی باجارگی دچوی مالگی دچوی سردانگی یعنی بیشیا هر دشتی مثلا دلوی باجاری و مال نری پاکشیاوی مثلا او گون چندی پاکشه چندی ریگو پیگا مثلا او خیاط که او پیشکتنا آوی ملتی آوی باجاری عالیه پاکشیه داد عالیم بیشن دارا و چاندنێ دا وان tiştê wisa de mesela ewa wî milletî hega wî bajarî wî xelkî wê derê tête xweyakirin yanî pêşketina awê derê dizanî mesela guhartin têde hatiye çêkirin yani bêjin aliyê şaredariyê berê şingalê heta niha jî aliyê mesela dewletê wan da endamê mesela cihê xwe şaredariyê de digirê cavekî kêm lê nêr mesela çin yekî aqilê wî kêm bên kêm endam dînin şaredariyê de cihê dikine heta niha jî mesela aliyê dewletê de ew sîstem tête meşandin ne weka mesela bêjin êma ne wisa êma şaredariya mijilsa xwe ser yani endamê têdem karin hemû ciwanin hemû xortin belki hinek jêb kêrî bajarekî bi rêve bibe kêrtê yani aliyê şaredariyê mesela wekû milletê êzidî milletê şingal bi rastî niha çavekî berê pêşketîtir û mesîrê şaredariyê nêrê ve sîstemê dewletê dibînim sîstemekî şaş e aliyê şaredariyê de çavekî kêm tê lê tête nêr xwedê niha wekû navên şingalê me dest pê kiriye belkî Tilezêr jî Sîbayê jî Xanesorê hetanekî سنونê wisa dihula borik zorava bes wekû destpêkirina destpêkê ji navenda bajarê şingalê xwe dest pê kiriye em hêvî dikin şaredariyê me dîtirê jî xelkê me dîtirê jî giştî mesela vê hemlê seranserî şingal pêk bîn. دەستپێکا وێ ئەس خێر هاتنە وەتکم و بێ قەناتی وێ زەحمەتاوە ژمەڕە کێشایی و ئەس گەلەکش وی مەلەتیژی کە ڕادیمە وەختێ مەلەت ڕابۆ سەر خۆ کچێک مەزن ئەم وێ سبێش قەبەلێ مجلسا شنگالێنە و هەمووت موافقێن و ماڵا خودیا بە هەموو ڕابووینە سەرخوا ژێ ئاباکردنەکە وێ شنگالا پیرۆزڕە اش نظافتا داخلیا شنگارا و اش وی دری امی دست پیکن هتاب سولاغ امین دیسا دست پیکن هتاب ستی زینب و امد ممنون اش وی
ايش بي عملي وجفان مواطنه وقتها همور رابنا سرخوا كتشكو مزن وقال لك درادينا وام ان شاء الله تسر بلند في شغلي وان شاء الله امل بي في شغلي بن والبي شغله في مواطني بن شغله قن بي ان شاء الله مستعد ومواطن يجيب مره يهاري كارا ومواطن يجيب مره رابويه 25 هيفي ان شاء الله جنوها تا 25 هيفي او جنيجي او شي الخوازه مره واوجي كا وكا قوتي هاري كارم مرة وكتشكو مزن همود هاري كارن وحتى 25 ماي ان شاء الله عملا في وخلاص بي عمل بي باقشينا بي قابل انه الشنغال دوكي منطقة جاهلية شنغال هم دردوري شنغال هم ام بي بلغان هاري كارن جو منطقة